بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yari na isab kami haruman ini gumanap sim pangadjian aming pangadjian kabiaksahan sing kitaniw bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod wala na to pakiapindahan yung pangadjian bunga sin pag-iman. Aminhan tara sing guru Ivan murid. Yaun doon kanila himbunga sin pag-iman, hindo sing guru pamurid. Nga sabiad to mga anak kapo na mo, ay nutod kalupahi, hinsuway kita niyo magguru, hinsubay kita niyo mahinang murid, aula-aula na ingkalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan sin hadis, sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, bat sabab amu ini, in ubat makapauli, sing kasusahan bang aun nasusah. Amu inin ubat, final ubat sin di matong kahalubiluhan amano siya di hababaw singgumi
Demikian pagdatong niya palaumsing pakubulan niya, hari pa siya rumagpak, para ragpakan niya, ada kala insyaallah ta'ala, pangindoan nato harap pasurga, ada kala magpatilibon kita niyo pa Allah ta'ala, paapinal ka jahannam. Mga anak po na mo, kaya tagnaan nato na, hinindo singguro di hayat ini sifat si mga bariman. Bariman na kauna, bariman na hitungan, aula-aula na biyayta dahil sifat si bariman haulihan. Amo na injunjungan taniw alaih salatu wassalam, hamasya niya, iwan hamasya si mga sahabat niya, wala na pindaing kahalan. Damik kaya ni katong hamasasin mga tabiin amin nakaabot kasahaba radiyallahu anhum. Palman si maha suci maha tinggi kad aflahal mu'minun. Kaya tagnan na to na. Sa bunal tuod. Bang biyayta na sintuhan matan na. Bang biyayta na sintuhan amunad ti mabunal. Unin biyayta sin Allah ta'ala rindi. Kau haan tag-upat ka dya, mimbar iman, halaw muntong. Dum iwan sinadlaw. Sinadlaw, halaw muntong na sila. Indum, halaw muntong na sila. Nawang natuin niri pangadjiun, di nato hati, hindi nato pagguruhan, aun ilmu hamasya nato biyawon, bang maabot parum, madto sila paadlaw. Bang maabutin adlaw, madto sila parum. Namari makusugin siya sa katan si mga tao. Ba't biyaw na unhula, adlaw pa. So mga ularab dyan, tumari, adlaw pa biyaw. Na, mga anak po na mo, imbiyayta sin Allah ta'ala magparuntungan, sindum iwan sinadlaw, amuray mga bariman. May taayad tuwin sila halawang paruntungan, sawab sinaun hinang nila. Ittasyapu bisifatin hamida, wa bisifatin fadilah, wa bisifatin karima. Nagsipat sila sinsipat, marayaw pa Tuhan. Nagsipat sila sinsipat, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babyadto, untong dakula, hindi matu kanila. Kaya tagnaan na to, allazina hum fi salatihim khasiun. In sila ini wala lisuan magsambahayang. May tayad turi makaliso im magsambahayang. Makatagi im magsambahayang. May tayad to makatagi. Sabab magbak in ipon iwansin tagipon. Mga anak ka po, bang magtukunin subuliwan simbudyang, sali-saliin tagi, karuwa-ruwa. Kakawa, pagkaubusan na tagi. Ampain tagi, simbar iman. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sinsaw pa, mabiya kan Abu Bakar. Kan Umar, kan Usman, kan Ali, ingkabtangan nila, pabaran nila. Tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala, inagin nila, nahnu nuhibbullah. Ing kami ini, lasahun namu, in Tuhan. Lasahun namu, ing kabayaan sin Tuhan.
aksar min anfusina. Palabihon na mo, dahil sinlasan na mo, pawaran na mo, pakabayaan na mo. Bang nabihad to in zaman na to ini, tanto, mabarakatin lumbay. Maita, sabab injajakahan sin ama, injajakahan sin ina, injajakahan sin anak, sabab inalumbay tura. Ama, ina, iban, anak. Injajakahan sin ama, kakuyakan sin Tuhan. Injajakahan sin ina, kakuyakan da sin Tuhan. Injajakahan sin anak, kakuyakan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto mga tuan, dihilan sila sin Tuhan paruntungan. At yung panagnaan sipat, nalilay na to na. Hikarua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. In sila ini, tungod pakabtangan way pahala, tiyatangkisan nila. Di sila magkabtang, di misan sila rumungog. May tayad to. Bila taida. Di sila makakawa karayawan. Way karayawan sin nagkabtang, iban di da makakarayawan in dimungog. Aula-aula na yung kabtangan bihin ni Ragbus. Kabtangan kalisuan sinaaraman na to. In tiap-tiap ibadat biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun kakuyaran sin Tuhan dunan iban aun kaastulan. Biya sin paghaji. Fala rafasa wala pusuka wala jidala fil hajj. Demikian yung pagpuasa. Lam yarfus, walam yafsuk. Demikian yung pagsambahayang. Na, imbar iman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tiyang kisan nento ini. Tiyang kisan niya inniyat way pahala. Tiyang kisan niya insuara way pahala. Tiyang kisan niya inhinang way pahala. Imbihad turagbus paruntungan. Dahil nga sabab yan mga anak apo, hamasa na to ini, into inibang nato di tangkisan, lara kunin to. Lara kunin niyat, pamarayaw. Lara kunin kabtangan, pamarayaw. Lara kun in piil, pamarayaw. Unim mang larak yan. Hatuo. Hika isa, al-kajib. Amo ng pagputing. Tuan, mga anak po, imbis sa kaputing, yari na miyabot hamatan na tuwin. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama na sin hadis, sanawat, sa taud-taud, patahunan, khidaat, mag-akkal na hadyan tao. Sa taud-taud patahunan, magtipo na sa dyan tao. Bang magtipo na yung tao, mag-akal na yung tao, inaama sin pag-akal ibang pagtipo, puting. Tuhan, yari na masa na ito ini. Sanawatun adida wa sanawatun mutaaddida.
timaod imparakala bihad to Ragbus. Bang tumaod din bihay ni Ragbus, iyon sintuhan ng barakat hatu. Inniat mo, way na barakat. Inhinang mo, way na barakat. Inkabtangan mo, way barakat. Imbar iman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tiyang kisan nila niya. Tiyang kisan nila inwirun barakat. Maita, magkagunahan sila karayawan ding Tuhan, di da kagunahan ng karayawan ding tao, bang nabutas in karayawan hantara mo iwan sintuhan mo. Maita yadto, sabab ka na, way ga usinta, baus dahin diin. Dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, Imam Qurtubi, sambiling kitab niya, yan, ingan niya, kitab, tafsir, ini, Qurtubi. Dan haula, Spain. Aun kabtangan niya malingkat tu. Sabab hamasa niya, nagtipo na yung tao. Tipo na sinusog imbaran niya, tipo na simbaba imbaran niya, tipo na simaasin baran niya, tipo na sinamamarinta imbaran niya. Unin agi niya kabtangan niya sa lingkat-lingkat. Udu ila rabbikum. Balik kamu magtuhan marayaw. Hati nati ay kuran na sintawin uno. Harap na pahinang way kiapusan. Na. Udu ila rabbikum. Balik kamu magtuhan sa bunal-bunal panagpapanjarikan mo. Ubusuno pa. Warhamu pima bainakum. Paglasa kamu simpagla sa kabayaan sintuhan bukun pagla sa kabayaan niyo. Ang pagbiddaan, naglasa kita niyo kabayaan na to ang bayad. Sa bangkitan niyo naglasa kabayaan sintuhan na untong bas. Dahil nga sabab yan, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Di makaliso maglasa. Sa liswanin tao maglasa kabayaan sintuhan. Tiyagihan in tao maglasa hakabayaan nila. Bating kabudyangan ibang kasubulan na masa na ito ini. Mura-murano kita nung nakalamod. Maas na kita. Sagawain na subul hamasainin na budyang. Para kala na kulay hindi mato. Bang silari magbalik pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-isturi na in subul iwan budyang. Ang pabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mag-isturi na in subul iwan budyang, inikato nila uno. Malaikat. Nikato nila uno. Iblis. Naunin ang kabayaan ni Iblis. Harap palago. Lago. Mu'ridun imbar iman tumakiring magtuwi. Pirungon magtuwi mata. Bang pagatod. Sampungon magtuwi nuno. Yan mga anak kapo na mo. Uno pa'y ni katukabtangan sin Imam Qurtubi. Was'alullah al-maghfirah. Was'alullah al-afiyah. Pangayuan niyo pa Tuhan in afiyah.
manasin apiya marayaw riha dunya, iwan marayaw hadlang akhirat. Maita, fal-afiyatu fid dunya ghinan. Fal-afiyatu fid dunya malun la tanfad. In kasambu simbaran muriha dunya pagdaya. Ataw matawjin, sa nasasakit na, nagisin doktor, di nakulong na tuhan kaubatan. Sa yun matawdun. So, yung pagdaya, amon na yung kasambu simbaran. Yung kasambu simbaran, ni'matun kubra. Sa laggo-laggo, ni'mat, iyanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka natuin dua, awwalu rahmatin, wa awwalu ni'matin, awwalu rahmah, wa awwalu ni'mah, bang mutiyay Quran, anil lagwi mu'ridun. Kaniyo mga anak po, na inala masanato ini ala panyap masmu'a wa ghairu masmu'a, masmu'a wa mari'a wa ghairu jalik, dua yung resulta niya. Ada kala hikasigla sing karayawan mo. Ada kala hikasigla iwan hikataod sin maksiat. Ija istakdamta hadhihi al-ala ala wasail ad-da'wa, ala wasail at-ta'lim, hikausing karayawan mo. Wa ija istamaltaha an tariqil haddama hadhihi alwasila, hikaus singkangian mo iwan hikataud singkangian mo. Dahil nga sabab yadto imbar iman anil lagwi mu'ridun. Uno pembeta di kato taniyo. Naasubo siya simpangasubo. Biya di inlaw niya. Ini kasambusin atay mangarap patuhan. In kasambusin atay mangarap patuhan. An yu'minah bima amana bihil awwalun. Al-muslimun al-awail. Ini kasambusin atay mangarap patuhan. Buko na sabab mataod magkaon. Buko na sabab mataod sin. Buko na sabab mataod panyap. Sakawa, ini kasambu bima amana bihil muslimun al-awail. Impag-iman na to, impag-iman simasa ini, biya simpag-iman pamarat saya, sin sila nakauna. Hama sa sin Nabi Makkatul Mukarrama, iban Hamadinatul Munawwara. Amuyad to mga anak po. May taiyad to bihad to, fa innahum yuhibbuna Allah hubban jamma walaysa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ang pemmasana to ini, pamu'jamun nas illa man rahima rabbu, yuhibbuna al-mala hubban jamma wala yuhibbuna Allah hubban jamila. Lima sa imanu si asin, wala lima sa patuhan. Na, uno yung beta nila.
yaj'al fi qalbihi muta'allikan bih. Yani muta'allikan billah. In atay niya, wala ti maallok pasin, wala ti maallok palingkat, sarawa ti maallok palingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan niya dunya bukun pagulaan. Tiyan niya dunya pagtanuman dito anihun adlaw, gana-gana. Nauno yan. Ya'tamid ala Allah, wa yatawakkal ala Allah, ولا يعتمد على غير ذلك فالله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Isiu-siu ini pangandul niya, hibugso niya, ingkabuhi niya, bang kamatay niya, pagkabayaan sin Tuhan niya, mamarahin na Tuhan, makaingat ka niya. Sa kalituhan, magpaingatin tao patao, magpaingatin subul habudyang, magpaingatin budyang nga subul. Uning pag-ingatan. Lago. Kuy kapusan ka ta. Na. Insumunod mga tuan, wallazina hum lidjakati fa'ilun. Insipat halawm untong sa jentaw. Wallazina hum inhinang nila lidjakati fa'ilun. Pasarak ka sila. Nananabang sila. Bang maabot ng pagjajakat maguno. Kaya yung pangasubo, may ta sila nakasarak ka. May ta sila nakapanabang. May ta sila makapagjakat bang maabot ng pagjajakat. Sabab nag-usaha. Wan, di makapagjakat in tauwaysin. May ta siya nakabaksin, nag-usaha siya liyawag niya in rejeki kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diya diin. Mag-ibadat, iban sin maglag sin rejeki. Mag-ibadat, subay ko maus. Yung maglag sin ibadat, misang bukon na maus. Panaw sadya kaw, pamsupi manakidiha. Panaw kaw hababaw singgum. Pamsupi manakidiha. Panaw kaw hababaw kinggum. Sa wiro magpanaw halawm sinuno. Wakulu min rizki. Ampakaw pangaon kaon sin rizki mo. Mataan lakum wali an'amikum. Aun suku niyo, aun suku sin. Matao din suku niyo ring sin hayo. Pati kunain panusing sapi, kaya kaunta pa. Manjari kaunon sin sapi, ing kaunta, ing pagkaun, ing kapinta. Tuhan? May pangasubo, ing kapin sin sapi, manjari ta kaunon. May tamo pa kaunon, sin aon da suku nila, aon da sabsuku ta. Na, pamsupi manakibiha, panawa. In sababi kabak muridiki. Ampay pag-ibadat, wasari'u. Pastadiku. May ta. Sabab kakunahanin tayo. Maus. Biyaw na baliskat. Mausin tao maglag hinrejeki sa malamain taol magla tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wallazina hum lidjakati fa'ilun. Imparakala ini kasanyang sintao. Umar ibn Abdul Aziz, 2 tahun da siya. Nakapu, 2 tahun da iwan tunga na marinten Umar ibn Abdul Aziz. Di kita sa makaiyan naway miskin. Sarawa timiu-tiu. Unin i-apply niya. I-apply nin ayat iwan hadis. In ayat, bangkaw nag-usaha, panaw mo nag-usaha, nagmula ka pag-usaha mo yan, taong marayaw ka patuha. Okay na?
Miyanaw kau, deng habay, bukunin maksud mo mag-usaha, ang pakaw nagmula panawan yan, taumangi kau patuhan. Kada? Naunin piyakay niya, khuz min amwalihim sadakatan tutakhiruhum wa tujakkihim. Aman ito. Hipaglano. Paglano, sintao, sinatay niya, ray nga kakuripot. Sabab, papag maikuton ko sin syaitan. Hawiran kau sin syaitan. Mga anak ka po, hawiran kau pahinang marayaw. Yan pa na magdarayaw ininang mo, yan pa na kau, di hundungan siniblis, bingko kunin kabayaan mo, di kau paararon na kabayaan sintuhan, sabab mabuntol ka. Uno pa yung piyakay niya. Tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila pukaraihim. Kawaon ding harayahan, hikad to pa uno. Bang ikaw tuan, pagpasan niya yan. Dahil nga sabab yan, hikasul ka sin dayahan ng miskin, hikasul ka sin miskinin uno. Indayahan. Hamasa na to ini, magproblema kita. Way ulong sin dayahan pa miskin, tiyo-tiyo da. Way ra ulong isab sin miskin parayahan, sabab wala nila kaya na naman. Imbar iman, sifat nila paruntungan, tiutunay nila yan, tupailo. Sumunod sifat. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mga bariman, aw niya ayaran nila, waran nila. Baran na to ini, aming katibukan ini, ni'matun min ni'amillah. Ni'mat sa lagu-lagu, di nga to, hindi na to manjari jila kaunin baran na to. Bukun kita nun nagpapanjari ka to, hisiyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan to, papaayaran sintuhan. Hadisul Qudz. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ibadi, ana laka muhib. In aku malasakay mo. Amin way nala sa muhabaran mo. In aku malasa ako kay mo. Sabab ako'y nagpapanjari kay mo. Tingnan ko yan. Pabihubbi ilayk kun li muhibba. In lasa ko kay mo, pakaya ipaglasa mo marika. Na banginiri na to ingaton mga tuan. Wallazina hum li furujihim hafizun. Ini ayaran nila ini. Papaayaran sin Allah Ta'ala. Dengan mga ayaran na to, amo na yung private ini. Private part na to. Bukun ini public. Private. Biutang kay mo, sintuhan mo, kalasahan ka. Papaayaran kay mo. May papaayaran kay mo, sabab aun tao wala iayaran. Kaamsalil Yahuda wan Nasara. Biya sin iban na to, manu siya iyari hababaw singgumi, biya sin Yahud iban Nasara, wala nila iayaran. Aturan yun na yan. Na imbar iman halawm untong, iayaran nila yun. Biya din yung pag-ayad nila. Usog ibang babae mag-ayad. Biya din yung pag-ayad nila. Illa ala ajwajihim. Inusog taka-asawa. Doon hadya asawa nila. In babae taka ba naroon sa jahaw nila. Na insubol. Doon sila kasubol nila. Imbudyang, biya din pagayad nila, roon sila hakabudyang nila.
Bang mo iyayaranin iyan. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Pasan nyangun Korea dunya sambil paadlaw akhirat. Ang pagulaan mo malingkat. Tiya takamahan kau. Tiya takamahanin usog. Tiya takamahanin babae. Ayaw na tulog pasunin takamasintuhan. Sabot hadisul Quds. A'dadtu li ibadi. Paman sin Allah Ta'ala, piyagsaddihan pinagtagipon ka ako. Nen wala. Unin piyagsaddihan sin Tuhan. A'dadtu li ibadi salihin. Piyagsaddihan ko, piyagtakamahan ko, inagtagipon ka ako tumarayan. Unin siyaddihan niya. Kakuyakan, wayron kakuyakan dia dunya, way. Wan, way kakuyakan dia dunya. Way. Nasa kaliyarin ng kakuyakan. Ayaw na tulog pa suning kuyag, hadlaw ka na ka na. Ampeng kuyag di kuyakan kawihon, pagkonsumay na sab kuyag. A'dadtu li ibadi as-salihin. Uno siya yan. Ma la aynun ra'at, wala ujunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Hinda siyo yan. Wallazina hum li furujihim hafidun. Wala nila biutang pabukon bubutangan. Biutang nila habubutangan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ghairu sanila. Faman ibtagha wara'a dhalik, nabang sila rumaot parugaing deng hasawa nila, rugaing deng habanan nila, rugaing deng hanasabot yadto. Fa ulaik in sila yan humul adun. Bayulinti patuhan. Simula nga kabayaan sintuhan. Nagreveal. Tayan to. Sangi manusia wal iyadu billah. Bang diayaran kumangi unimbaita parman sintuhan. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sumuok sadya. Sumuok sadya mga anak po. Diya din indagbusin suok umatod, dumungog mag-story sa asabila. Laung singgibahan nun hasuog. Insa asabila, pahisatan wa sa asabila, busit. Hig na sintuhan ng karayawan niya. Wala niya pahinang, nagatod sadya, nagdungog sadya, nagbisara sadya. Nabiya din na bang sambilhinang na. Dan yung mga tuan. Siya imbar imang. Ubus na biya ita sin Nabi. Tangdanan pa siya. Itangdan na yung dunya iniwan sin luon niya. Inagisimbar iman. Akhapullah. Mabuga ako patuhan, makauno-uno kaw yan. Malingkatin siya diya ka ako sinun. La yamassuhu insun wala jan. Wayron nakasasagid, way nakauulin, nampin yan. Tani ang mga nakap. Na yan imbar iman. Doon sadya sila suko-suko nila, imbukon nila suko, mabuga sila pahisatan wa sa asabila.
Hiig sintuhan ng barakat. Zawalun ni'mati wal barakah. Hiig sintuhan ng barakat iwan nikmat. Dengkay mo. Perarahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zawalun ni'ma wal baraka ala malika wa ala rizkik. Hiig sintuhan in barakat iwan sin nikmat hapangalta mo iwan sin uno-uno rizki mo. Maita, fa'altal maasi wa fa'altal muharramat. Nakahinang kau si maksiat at siwi, iwan dakula. Nakahinang kau sinaram siwi, iwan dakula. Nalaw mo siwi dah. Hiig dah sinallahu ta'ala nasabbi. Sabab di niya kabayaan. Ya, sabi at tupyag saddiyahan kau, sim malingkat day ni. Sa kaliri mo yadto, tayo maun. Na, yadto mga tuwan. Insumunod. Firman sin Allah Ta'ala, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Janji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat tunay nila. Uno yanin amanat yan. Firman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, awfu bil uqud. Wan. Tiag sin Allah Ta'ala yang beriman. Tunayan ni janji ni. Bainana wa bainallah. Wa fima bainana. Tunayan. Aum pamuk. Inna Allah ya'murukum an tu'addun amanati ila ahliha. Tunayan niyo ito diyan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Daing kan Anas radhiyallahu an. Rawahu Ahmad. Qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la imana liman la amanata lah. Way pag-iman. Mana sino'y pag-iman, di mingat magtuhan. Hinda siyo sila yan. Inta uri ka pangandulan. Diba? Inta u khayanat. Wala dina. Way pag-agama. Liman la ahdalahu. Isiusuin tauri tumunay sin janji. Unin janji mo pa Tuhan. Unin janji mo pa pagkahi. Unin janji mo pa ama mo. Unin janji mo pa guru mo. Unin janji mo pa baran mo. Inasabot sipat na kaunayad to, amanat. Innakaw sabot yad to, janji. Umbul hambuok janji tapatuhan, la ilaha illallah. Ay kuno yan. Unin makna niya. Dahil nga mga makna niya, way Tuhan sa bunal, pagtag-ipunan ikaw raw Tuhan ko. Iban way ruun nabi sa bunal, agarun na mo, nabi mo ray, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasandong ako ninduayan. Kaya tunay mo kayan, bang mawala kaya tunayin iyan, la dina liman la ahdalahu. Way pag-agama intawri tumunay sing janji niya patuhan. Uy, liapal mo sadya pag-ubos, janji siya. Uno pa hindi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. An Buraidah radhiyallahu an rawahu al-Hakim an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma nakada qaumul ahd illa kana al-qatlu bainahum.
apabila manusia halawm singkaw man yan in la ilaha illallah si paglapal nila na sadya di nila akarunin janji halawm yaun in nabi nila kihagad nila na sadya di nila rakahagarunin yaun illa kanal katlu bainahum maawun in pagbunuhan tara nila at di kuno yan Tuhan dagbuno na siya ni Muslim magkayamasan na to ay nularab. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabaitaan sila akhrijul yahud wan nasara min jaziratin Arab. Tigo maani upaigan Yahudi wan Nasara ring hula niyo. Maita La'natullah. Dinagina to suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nagkakatawain syaitan, si Iblis, iban sin anakapo niya, iban sin Yahudi ban Nasara. Teori, katoy kunin dekat. Way panakaring Kastila, hindi whole Pilipinas inin na mamarinta sultan. Nakarima ni nagin nila hitanum na mo in barhala haatay nila iwan halupa nila iwan na tungod langit nila kaya tanum na bukunhat kaya tanum nag-anak apo na ita kaya sayuhan ito'y puno yan na illal katlu bainahum may tayad tubuno. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo ahwanu ala Allah an yahdimal Ka'bah min katlil muslim ma'al muslim. Makaan patuhan maluwing Ka'bah. Dahil si magbunoy muslim magkahi. Sabing Ka'bah wang malubo manjari rahin ang magbalik. Nain tao bang miyatay. Bang ikaw tuwan? Mahinang pamagbalik, ahwanu magaan pa Allah Ta'ala min katlil muslim alal muslim. Naunoy sabab sing katl. Wala nila tiunay janji nila patuhan, inagi nila, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala tiunay. Hikarua, janji nila, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bang nila turi tunay illa kanal katlu bainahum. Uno pa. Wala jahratil fahishatu fi qaumin illa sallatallahu alaihimul maut. Apabila tampal na live na yung pagjina kimita na mangi, kimita na simpagjina. Unim para tungon sin Allah Ta'ala. Sallatallahu alaihimul maut. Mataudim mapatay. Sa buhi. Patay na inatay nila. At kung tung kajam, kita unyaon kata. Bangin tung kajam, pianasbim mo. Sin la ilaha illallah, pilang gatos. Tasbihan mo. La ilaha illallah. Ayaw man magpasapat. Tung ka dyan. Pilang ngayon na tasbi mo. Hisiusin na nasbi sindum. Sin la ilaha illallah. Miyatay siya sindum. Tausul ka siya. Hisiusin na nasbi sinadlaw. Sin la ilaha illallah. Nawapat siya sinadlaw. Tausul ka siya. Maita. Mangkala la ilaha illallah. Dakhalan. Naunin te tasbihan bayaon. Ti matasbih mata, ti matasbih tenga, ti matasbih simud, ti matasbih lima, ti matasbih hibal. Alal fahisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadithihi lam yakun mutafakhisan wala fahisan wala mutafakhisan. Piaglangan na nayari tuwa na masana to ini.
Hisin na ginang Iblis iwan Yahudi iwan Nasara. Fala'natullahi alaihim. Tano yung mga nakapo. Na. Dahil nga sa babiyad doon. Pamansin Allah Ta'ala, imbar iman di sila maluki, wallazina hum li amanatihim. Amanat kaya tunay nila, indan di, wa ahdihim ora'u. Tuwa, amanat, iwan sindan di. Kaya tunay nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa yung sipat yan. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Wala biyalikan. Impanagnaan, khashi'un. Inhaulihan, hafidun. Tuan bihaunin ilaw biubuhi na to. Bang ikaw? Pag mahina at buhion pa ini, patayon na katan, street light patayon na may ta, aon ilaw hambuok. Patayon na saan, pag-abot mahina at aming gumawa ni nun. Patayon na sinalaw kuan yung katan, tanin ilaw. May ta, piukaw na kita sintuhan, aon na ilaw ni urengka ko, dairi, kabuk da. Mga tao ini, miya makada ilaw mo. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Balikan ko, imbihaw nag-iilaw yung kataan. Sabab tikidlom. Pag may naat, masawa na patayon na sintaw kataan tanin ilaw nila. Sabab aon na ilaw no. Na inta o tungod pa sa bahayang niya. Pihad. Dahil nga sabab yan, mga anak kapo na mo, magguro kita niyo marayo. Sali daha katauran, nakatiw-tiwan, ayaw na to tinggalan ng pagguro. Bunga sim pag-iman, hinduan singguro, imurid niya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Minsan bahayang mga yupatuhan, utuhan ko rili ako kapatut. Pula-pula mo, sambay. Bilang siya sintuhan kapatut, dua. Hinamuk kapatut, utuhan ko, parwa aha ko, haipon mo, nagsambahayang marayaw. Dumuwa. Utuhan ko, rili ako kapatut, parwa aha ko, hatao. Wala iyayaran ni sambayang. Daya akallah kama daya. Bang mang kau nagkangingi. Wala mo yan. May ta, sebab wala mo ako yun. May nahambuok. Piyalihala kau sintuhan. Iyayaran kau sintuhan biya simpagpalihala mukha ko. Kinatuan. Amad timpangayo sinuno. Na. Awan pa, grade mababa pahindo ka mo, di ko kalupahan ako rin na mo. Insang bahayang, ingan si subject na mo, Hayatul Islam. Wayroong biyahon Hayatul Islam piyag hindo, mad. Ingan si subject na mo, grade 2 kami, Hayatul Islam. Hindo ka mo, sang bahayang, Hayatul Islam. Di ko kalupahanin hindo ito, hadis. As-salatu imaduddin. Yan na. Insang bahayang long niya, hugot sin pag-agama. Natuan, bang wala di mayaw sambayang, wala mo pialay sambayang, way hugot sin pag-agama mo. Nainduhulan, pamansin Allah Ta'ala, ulaika humul warisun. Sila yan tintagsuko. Sila yan tintagsuko. Sino no?
Hindasyo sila yadto, amin sipat na sabutan ni yadto. Allazina yarisuna al-firdaus, hum fiha khalidun. Sulga firdaus. Aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangko mangayo patuhan, pangayo mo sulga. In sulga pangayoon mo, jannatul firdaus. May ta, yadto rin sila. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Wala miuta si mga bariman ini, dahil nga upat yaddo. Amin piyangayo nila laun sin suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alayhim, minan nabiyyin, yaddo na. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Di kita niyo mga anak po anasabot yadto, amo yadtin urulaw na to insyaallah ta'ala, silain tagda po, sinuno. Sinsulga biyata sinallahu ta'ala, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Na mura-murahan patubtubon namo didto, inwasiyat namo ang mga anak apo namo timatayhog sa barang sinabutan sin ini pagpamahalaya kini tubtub na jaridto mura-murahan Pia pagbarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala maun kanyo, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.